عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Mia kapuun ki Abu Zar al-Ghifari, mia swatun swalla, mia kapuun ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, pianu tuliana puun ko kadnanya na mataan na piteruyan, ahe mga uri pengko, na mataan na hiyara makan sa ginawa ko suka panganyaya, nagubilo ya kan rekan wa haram, sa uba kanu pamaganyayai, he mga uri pengko, na tanang kanu din madededeg inun tabu sutawa tiurwakan, na pangni kanurakan sa turuan katuruong kuskano. He mga uri pengko, na tanang kanu din kegutam inun tabu sutawa piakakanakan, na pangni kanurakan sa pangenengken kapakakeng kuskano. He mga uri pengko, na tanang kanu din talandiang inun tabu sutawa piakan ditarakan, na pangni kanurakan san ditareng kapakan ditareng kuskano. He mga uri pengko, na mataanap kedusa kano ko kagagawe iaguso kadaundo, nasakan ipemaap kulangwa na mga dusa, na pangni kanurakan sa maap, kamaapang kuskano. He mga uri pengko, na mataan na di kanudin misampay kumurala ko sa baakon yu kamuralae, nagudi kanudin misampay ko umpia ko sa baakon yu kaumpiae.
Hei mga uri pengko, na upama ka sumuna punar kanu aguso muri purir kanu, gusto mga manusiar kanu aguso mga jinner kanu, na mabaluy sira na lagi dutungan ay mana iparatyayar kanu, na da akiuman utuko kadatuwak na may tubu. Hei mga uri pengko, na upama ka sumuna punar kanu aguso muri purir kanu, gusto mga manusiar kanu aguso mga jinner kanu, na mabaluy sira na dataru minit taral wadar wakar kanu, na da kekurang utuko kadatuwak na malakbu. Hei mga uri pengko, na upama kasumuna punar kanu agusto muri purir kanu, gusto mga manusiar kanu agusto mga jinner kanu, na tumindig siran si eko sati manaderpa, na mangni siran rakan na ibigayakan ko umani isa supyang ninian, na da kekurang uto ko matatagurakan inuntabuso lagi hidup kekurang uragum igira ini salud ku kaludan. Hei mga uri pengko, na mataan na so mga amaliwi pagitong na kanarkano, na urian yan na itumangkor kano so mga balasyan, na sa tawa mauman yan subala so amalian na mapia, na pudian yan so Allah, na sa tawa mauman yan na di mapia, na da akapengin suyaan yan na ruwar sa ginawan yan. Miyaka poon ki Abu Zar al-Ghifari, miyaswatun swalla, miyaka poon ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, pianutulian na poon ko kadnan yan na mataan na piteruyan. Ahey mga uri pengko, na mataan na hiyaramakan sa ginawa ko so kapanganyaya, nagubilo yakan rekan wa haram, sa uba kanu pamaganyayay. Hei mga uri pengko, na tanang kanu din madadadag inuntabu sutawa tiurwakan, na pangni kanurakan sa turuan katuruong kuskano. Hei mga uri pengko, na tanang kanu din kegutam inuntabuso tawa piyakakanakan, na pangni kanurakan sa panganangkan kapakakang kuskano. Hei mga uri pengko, na tanang kanu din talandiang inuntabuso tawa piyakan ditarakan, na pangni kanurakan san ditarang kapakan ditarang kuskano. Hei mga uri pengko, na mataanap kedusa kano ko kagagawe aguso kadaundo, nasakan ipumaap kulangwa na mga dusa, na pangni kanurakan sa maap, kamaapang kuskano. Hei mga uri pengko, na mataan na di kanu din misampay kumurala ko sa ba ako niyo kamuralae, nagudi kanu din misampay ko umpia ko sa ba ako niyo kaumpiae. Hei mga uri pengko, na upama ka sumuna punar kanu agusto muri purir kanu, gusto mga manusiar kanu agusto mga jinner kanu, na mabaluy sira na lagi dutungan ay mana iparatyayar kanu, na da akiuman utuko kadatuwak na may tubu. Hei mga uri pengko, na upama ka sumuna punar kanu agusto muri purir kanu, gusto mga manusiar kanu agusto mga jinner kanu, na mabaluy sira na dataru minit taral wadar wakar kanu, na da kekurang utuko kadatuwak na malakbu. Hei mga uri pengko, na upama kasumuna punar kanu agusto muri purir kanu, gusto mga manusiar kanu agusto mga jinner kanu, na tumindig siran si eko sati manaderpa, na mangni siran rakan na ibigayakan ko umani isa supyang ninian, na da kekurang utuko matatagurakan inuntabuso lagi hidup kekurang uragum igira ini salud ku kaludan. Hei mga uri pengko, na mataan na so mga amaliwi pagitong na kanarkano, na urian yan na itumangkor kano so mga balasyan, na sa tawa mauman yan subala so amalian na mapia, na pudian yan so Allah, na sa tawa mauman yan na di mapia, na da akapengin suyaan yan na ruwar sa ginawan yan.